sablang tuksong nururut at ikikimal mong harapan manayaking pagkaluluwa. Panalangin mo kay inuman kang Jesus, arining siklo ba?
Iligtas mo ket ikabus, ing sadlang tukso at maron, ibinuin ket ang lunas, panalangin mo ket Diyos. Virgen de los remedios, damdam taking kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sadlang tukso at maron, ibinuin ket ang lunas, panalangin mo ket King Diyos. O Virgen de los remedios, damdam kaking kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sadlang tukso at maron, ibinuin ket ang lunas, panalangin mo ket King Virgen de los remedios, damdam kaking kekengaus, iligtas mo ket ikabus, king sadlang tukso at maron, ibinuin ket ang lunas, panalangin mo ket
Ganpanantaya pumeni, ing rito ng panananggap, karinginahon ng Santo Cristo del Perdon y Caridad at Virgen de los Remedios, king kay katamong parokya. Mayap abeng ipu kay kayungan. Makatipon pangungeni anting balayaning Diyos, ang matulang sa salubong king panyatang ning Virgen de los Remedios, ang maglayon milapit kay katamo, king kayang anak, ing Santo Cristo del Perdon y Caridad. Kaniting nalakrusado, at ing kanan ng ninunong obispo ding Kapampangan, i Obispo Cesar Maria Guerrero, ingi kabanaltang pamibiyebye king lugod at pamanyuyo, agpangking turu ning Ginoo. King tamang tipong tamo, panandamantasano, ing tamisan netong tamo, anting maragol a pamilya, ning malaindo at ning kayang anak, ing ginutamong Yesu Kristo. Awsan tayang ini ing kura paroko, ning kakatamong parokya, ban panimunan king rito ning pamananggap. King lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimurin. kapatad, kaniting banal a kaurasan, malugod ming pasalamatan, kambe niting balayan, keti, king parokya ning Maya Papastol, ing panyatang yu, banke kami yung ipasa, ing lugod, debosyon, at kasalpantayanan, apamana daring pipumpunan tamo, iting krusada ning Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios. Ing Diyos sa bukod mong keya, ing ligaya, yasanang parating mantabe, karing balang daklat ning bietamo, kasan metong king metong akawa ng Kristo, malugod ako pong tatanggapan keti parokyana ning Maya Papastol, barangay ning Bulaon, City of San Fernando. Lakwas na, ding manibatan king parokyana ning Lord's Ascension Parish, king Lourdes Heights, City of San Fernando. Palakpakan tala po. Manalangin tamo, o Diyos ipang malugod, matula kay mitipon ketiban parangalan mila di Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, king pamandalo da king ke kaming parokya. King manimuna ning Virgen de los Remedios, manatili sanang matibe ing kasalpantayanan mikeka at layon misang apatutuan king pamibiyebiyemi ing kekang kapayapan apagkalubmo. King kapamilataning lasat kamatayan ng Santo Cristo del Perdon, ang mabibiyakang bemo king kameto nga ning Banal Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo. Bani kakamalayan tamo at pakamal kaniting krusada, ing kapatad tamo, ing OIC PPC Coordinator ng Parish of the Lord's Ascension, i Brother Angelo Gopez, basani ing netong atuntunan ng krusada. Agpangking tipanan, apapikasunduan, anting Archdiocese, keti Kamampangan, at mipasyag king circular letter number 23 ning Arsobispo Oscar B. Cruz, king Banwang 1982, mi pamansagan, Virgen de los Remedios, at mi pamasala panglalo, king circular letter number 66 ning Arsobispo Pasiano B. Aniceto, king Banwang 2008, mi pa magsansagan, primer on the crusade of penance and charity of the Virgen de los Remedios, impake na niting krusada, ila ding makatuki. Mumuna, ban mi pakilala at marana siyang bunga ning malalam akasalpantayanan o pamag-aral king kapamilatan ning banal na misyon
o pamag-aral king amano ning Ginoo. Kadwa, bansunlag yung sintingan ning banal a pamibiyebye king sakripisyo ning misa, pamanyamba at aliwapang sakramento at debosyon, pamagrosaryo. Katlo, banlaganap ing kapayapan at pamanyuyo king kapamilataning pamiyadwangan lamak, deti marapat laking pamisaupsapan ding pari at laiko, siping-siping a parokya, balen at barangay. Deti, ilaring panikwanan tamong tuparan, ban maging mabunga, iaiting panyatang ning krusada. Talakad tapong yan, ban parangalan nga ing mayap a balita. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kabang magsalita ya pay Jesus ing meto nga babae busal ding dakalataw kinulisak ya. Nga kang Jesus, mapalad yung babaeng migdala keka king kayang sepupunan at pepasusu keka. Dapat pekibat ng Jesus. Lalo lang mapalad, detang makiramdam king amano ning Dios at tutuparanda iti. Ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ngaya pabengi po kekongan, malugod tala pong tatanggapan pasibayo munandili dahil kekatamong bisita ibat king kavikarya tamo kini king Virgen de los Remedios dahil parokya ning Lord's Ascension Parish, Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando. Pasibayo palakpakan tala pong masikan. Welcome po king Good Shepherd Parish, lakwas na king kekatang pakamala na parish priest, yamong ding David, palakpakan tayo po yamong ding. Lalo lang mapalad detang makiramdam king amano ning Dios at tutuparanda iti. Nung lawen me po kening ebanghelyo balamo mo ng sabyandang mapalad jay Maria pero nga na ng Ginoo atin pang mas lakwas mapalad kaya yapin detang tutupad at makiramdam king amano na ning Dios. Pero nung pakalawen me, yan naman jay tay. Dinuwaring matinding tinupad at mekiramdam king amano ning Dios sa liwawaring luwan na Virgen Maria. At itamongan po ngayon magdebosyon king Santo Cristo del Perdon at ing Virgen de los Remedios, pagkapilitan tang makiramdam king amano na ning Dios at pagkapilitan tamong tuparan iti agpang king tagimpana
ning kekatang mumunang Arsobispo Cesar Maria Guerrero. Anyapin naman pilit tang pakibatan ing kayawsan na ning Ginong Jesus lingapan la deng magkakasakit, deng kalulu, deng mililele, deng malalakwan, ila puri kekatamong pilit didinan maragul akasopan kapamilatana ning krusada. Anya pasalamat tang maragul king parokyang Pibatan, Lord's Ascension Parish, for handing us 180,000 bilang lamak plus goods. Pasibayo po, dakal, adakal, asalamat king parish priest, yamong ding parokyanus niya po. At sana, nganing lalakwan niya po yung indong birhen at panwala ye ke kami ketikim parokya ning Maya Papastol, lalo pa sanang tubibe, ing kasalpantayana ning balang metong. Lakwas pa sanang lumalam, ing ke kaming kapanaligan king Dios. At king kapamilataning Nuana Virgen de los Remedios, gampanan mi sana iting maladebosyon ay ti, bangkanita lakwas kaming misasan metong, mipapanantabe, mikakalugod, at lilingap karing pakamala na ning Ginu, yapin pureng makalunos sa kapatid. At kapabilatan na nining pabulan, apamandalo na, ning Santo Cristo at ning Nuana Virgen de los Remedios, sana ing panalangin ketikim parokya ning Maya Papastol, lakwas pang maging masigla pasibayo, lakwas pang maging mabye pasibayo, ing kasalpantayanan, apilit ng balamo mo pitda ning pandemya. That after 2 years, kaswelo tamo po migresyumya ing kekatang krusada, at ngenipin gamitan tayan ting pamakitagon, bangkanita ing kekatamo pong parokya ketiking Maya Papastol, mag-bounce back ya nga napen. Manatili ing biye sigasig ampo pangliksina ning parokya para king ikakayap ning balang metong at kikaligaya na ning lagyuna ning apong Ginu. Pasibayo po kay kayungan Maya Pabengi. Ganpanantaya po ngeni ing panalangin, arapan ng Santo Cristo del Perdon, y Caridad, apanimunaning kekatamong Honorable Mayor Eduardo D. Mandato, Siklod Tapo. Panalangin kang Santo Cristo del Perdon. O maganak kang Santo Cristo del Perdon, hingmit mong kapinisyan, lalapit kabikeka. Uling ikamu bukod, imakaibiya lunas at kapaldanan ke kami. Mipako kaking krus, ulin ning lugod mo king tao. Lunusan mula at pakayapan, ding kaladwa at katawad din. Antimo kayablasan king alanganggamong lugod at pakalulu. Ikintalmik ng malalam, karing pusumi, ing tune at mabiye kasalpantayanan, kapanaligan at kapalsintan keka. King sablang sikanan mi, tuparan mila at igalang ding kekang kautusan, at layong pamintuan ing kekang kaburian.
Emina ipahintulot imikawani kaya pakeka. Santo Cristo del Perdon, ligtas mo kami king sablang marok at nantabayanan mo kami ngeni at kapilan paman. Yanasa. Yanasa. Gani po ausan tayo Sister Jeng Ocampo para king panalangin king Virgen de los Remedios. Pamagtagulaling kang Virgen de los Remedios. O Joseph Bami, pinili mo ang Virgen Maria para maging induning anak mo at indumi mo naman. Ipaniga po mi king lagyuning indung Virgen de los Remedios, ing sana mamungang kapayapan, karing balang balen, baryo, sityo, at pamilya keti lalawigang Kapampangan. O Virgen de los Remedios, ampunan mo ngan at lingapan, iting sabla, layon pakibilang mo sanang bandi mong tune, uling ika, ing induning ke kaming tula at kapaldanan. Itangad mula ke kami, reng matamong mapaglunos at mapaglingap. King pamanuli mi kareng pibale-balemi, pabakalan mo kami, O Virgen de los Remedios, king grasyang kailangan mi, akekang inawad king anak mo, Santo Cristo del Perdon, amag-ari kambening ipa at ning banal na Espiritu, mangga king bie alananga, yanasa. Lukluk tampo. Agkatang nila po ngening talakad, ding kapatad tamong Menibad King Lord's Ascension Parish, para king pamagkantado, king dalit ning pamun.
naglalakad tapo para king pamukos sa panalangin. Manalangin tamo. Oig paming malugod, king kapamilatan ning kekang pakalulu, at king panalangin ning Birhen de los Remedios. Pangintuliran bisana ing kapatawaran mo, at ing pami kakasundo daring sablang anak ning kapampangan. Manatili kaya sanang tatanggap kapaldanan at pakalulu, alang-alang king pamamilatan ning Hindu at tula ning kapampangan, ing Birhen de los Remedios, king kapamilatan ng Santo Cristo del Perdon y Caridad ay anak mo, ang mabibiye at magari kambe ning Banal Espiritu, manggaman kapilanman. Amen. Bayo tayo pupupusan, bisa tamo salamat pa at ipapalang kayaragdagan. Repong meni muna king kaya katamang pamagtagulaling, king Virgen de los Remedios, Sister Jeng Ocampo, at king kaya katamo pong pakamalang Mayor, King Bacolor, king kaya katamo pong alangsawang susuporta king parokya ning Maya Papastol, Mayor Di Mandatu. Palakpakan tala po. Ing Ginoo manatili kay kayo. Bayo kay po biyang bendisyon pala. Then pong kay katamong bisita from Lord's Ascension Parish, panaya nyo na puring mantabe, kaya betamo ketiking parokya, eko po sa muling etinanggap grasya. Ne po. Ing bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan bering kay kong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, kamponing Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katamo pong kapag masusyan mi daw ne, umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Abi-abi tayo po ikantay hymno official. Itangan po. Tulang at kapayapan, ingin duming palengke keng lalawigan. Sikantaya po. O Virgen de los Remedios, ¡Viva Santo Cristo del Perdón! ¡Viva! ¡Viva Virgen de los Remedios! ¡Viva! Maya Pabegi po.